faslun wit darsu de ba on no yewta en shurutu sihhatiha sartiji joni sellinayɗi julde ɗin wa yakuni ɗin awalan aranum ɗum at-taharat ko laabgol min al hadasil asghar immorde e tayre tosokere nden wa huwa ɗum adamul wudu'i ko wasegol salligi bi mana ko mo salligaki haɗay ko wondi e tayre tosokere wa min al hadasil akbari e laabgol iwa e tayre jande nde wa huwa ɗum adamul ghusli ko wasegol lotagol min al janabati immorde e janaba yiide ɓe ngumum ma modi mum ma hoy itoron ka lotagol janaba haray ko o ɗowi eteno wondi e tayre jande nde min al khubuthi immorde soɓe o koni soɓe an najasatu ko tuundi soɓe wonɗo fi sawbil musalli ka conci juulowo on aw badanihi ma ka ɓandu makko ndun aw makani ma e nokkure nde o juulata nden e mum li qawli sallallahu alaihi wasallam ma ko ne laaɗo la yaqbalu llahu Allah jaɓanta salatan julde neɗɗo wo bi ghairi tahurin ko alda e laaɓal saniyan ɗimmum ɗum saturul awra ko suuɗugol awra on li qawlihi ta'ala sabu dalol Allah khudu ette zinatakum cuɗari mon labandi inda kulli masjidin cuɗari mon timmuni ndin inda kulli masjidin cuɗari mon ndi alda e ko sowin sinata ko alda e pirtu partu e photoji inda kulli masjidin fala tasihhu sellata salatu makshufil awra julde mo awra mum wirti idi ko waɗi azinatu cuɗari ndin fi thiyabi ka conci ma yasturul awratu ko konko suuɗata awra on o awratu rajuli awra gorko ko ila honto heɓe honto ma bayna surrati ko konko woni hakkude wuddu makko ndu warko bate koppi makko ɗin wa awratul mar'ati awra sonnajo ko ila honto heɓi honto e akhi fima ada wajiha ko kala ko tawata wona yeeso makko ngon wa kaffayha e newe ɗen foppo ko awra ko newe ɗen tun e yeeso ngo e akhi ko o woni wadde bodi hun yalta ko woni accude hoore muɗum mora ɗum mes ma peña ɗum ha moƴƴa loota ɗum ha moƴƴa haɓɓa ɓawo yalta ma moro cewkoye yalta ko woni wadde mini hun yalta yo li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu ma kune laaɗo la yaqbalu llahu Allah jaɓata salata haidin julde fiiliɗo alego julde sonnajo helli faaɗo ko ɗum ko fanda illa bi khimani sona wondude tiggare suumude ɓandu makko ndu wa qawlihi e ma kune laaɗo lamma suila to mande o landano an solatil mar'ati fi julde sonnajo fi dir'i e nder robuwil simpur wal khimar e tiggare be ghairi izarin ko alda e wudere ka ley robu o landa eske julde de no silli fagala be maki hi ida kana dir'u silatike robu on sabiqan himo yotti jori ha ka leydi yo watti zuhura gadamai ha himo suumi ko feeñi kon e teppe den hore teppe den hino feeñi haray no silli jakka ɗum no holli sonnajo sino julude hay hore teppe den fo ko yo suume foppo ko awra salisan istiqbalul qibla ko fewtukol qibla mo tewi ke pas fewti funnange ma hirnange ma nano ma ñaamo ene wontriɓe Afrique de l'Ouest hara julde makko nden sella idi ko waɗi laatasi hu sellata salatun julde li ghayriha ko alda e fetugol ka waqtu li qawlihi ta'ala wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra al masjid al haram julde dalla teddude nden ko nden faanda hella mayre ghayra sunatun anna al ajizan runkudo an istiqbaliha fi fewtugol ka waɓutu o ronkira li khawfin sabu kulol aw maradin ma nawnare wa nahwi ma ko nanditata ɗum oɗo yasqutu hino fukko hino iwa anhu e makko hada shartu oɗo sharti kanko aray sarti tata bon appliquetake hoore makko li ajazi sabu ronkugol makko kama anna al musafira wanoniri kadi voyage owo lahu no wodani mo an yatanaffala nde o nafata ko yatanaqqala ɓe windi ga ɓe waɗi toɓɓe ɗiɗi kono kala e minajul muslim ka taw ɗum toɓɓe ɗiɗi hare ko faljere ko toɓɓere wotere nden selli ala zahari nde juulata kawre mbaɗɗateri ala zahari dabbatihi kawre mbaɗɗateri makko foti ko avion foti ko moto foti ko puccu foti ko auto haythuma tawajjahat non kala ka mbaɗɗateri ndin fewtiri lil qibla foti kaka qibla wala ghayriha foti naka qibla kono non sharti nde taw ko on tigi habbirango harminingo ngo taw hara on leer ɗon kaka qibla fewta kede ko aduru iya amane la Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli mo julayno ala rahilati kawre mbaɗɗateri makko wa watanka kanko muqbilun himo fewtiti min makkata makka ila al madina himo iwde makka himo yawde madina haythuma tawajjahat bi none woka e puccungo fewtiniri mo ngeloba makko ma al maddatu rabi'a windande nayaɓere nden no yewtan fi furudi sala fi farlegol julde nden farillaji julde ɗin wa sunaniha e sunnaji julde ɗin wa makruhatiha e añaɗi julde ɗin wa mubtilatiha e bonnayɗi julde ɗin wa ma yubahu e konko dagi waɗede fiha e nder julde nden awa jentoɗen moƴƴa alif on no yewtan furuduha fi farillaji julde ɗin furudu salati farillaji julde ɗin wa hiya ɗin
hiɗi ɗo kamin hajul muslim ɗo hiɓe waɗani en ɗo ha hella 12 ɗin awalan aranun ɗum e majji alqiyamu ko daragol fil faridati ka julde farilla ko daragol juula arana joɗo juula lil qadiri alayhi wonande wawɗo daragol ko farilla arana on non ka julde farilla mo tewi ke joɗi kay mo wawi darade o acci farilla haray fala tasihu sellata al faridatu julde farilla nde min julusin immurde joɗagol li qadirin wonande wawɗo alal qiyami daragol on faami li gawli ta'ala wa qumu lillahi qanitin wa gawli rasul e sabu mako nelaɗo le imran bun husayn ko ɓe makan imran bun husayn sahabajo kelɗuɗo tawi mo nawni nelaɗo no seni darugol mo ɓe maki salli qa'iman juulu ko a dariɗo fa lam tastati sa wawata fa qa'idan joɗo juula fa lam tastati sa wawata fa ala janbin awa juulu ka hoore becce ma saniyan ɗi munɗum anniya ko anniyagol wayiya ɗum azmul qalbi ko fiɓugol ka ɓernde ala ada'i salati e dow tottugol julde al muayyanati toɗɗinde nden li kawli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati salisan takbiratul ihram ko Allah akbar harminirɗo bi lafsin sabu kongol wi'ugol Allahu akbar hara nawigo Allahu akbar nawigo la akbar nawigo Allah akbar bar nano ko Allahu akbar li gawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo miftahu sala ko ditirte julde nden at-tahuru ko ngal ɗo laaɓal be mana salligi wa tahrimu ha ko harminirte at-takbir ko ɗo habbirango wa tahlilu ha ko nde daginirte at-taslim ko ngoɗo salminago rabi'an qira'atul fatihati jangol fatiha li gawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo la salata julde alana liman lam yaqra amma jangal bi fatihatil kitabi fatiha deftere nden wonande imam ma julnowo hoore mum amma ɓawojo en yi o yeyka tawata julde makko no sella san jangugol fatiha wayda sowna tun annano fatiha on tasbutu himo fukkora anil ma'mumi ɓawo ɓen ida jahara si feññini jang imamahu imam makko bil qira'ati jangi on aboubacry jabiri kanko ko suɓi si imam on koye julɗe feññinteɗen an ɓawo jonko ya deƴƴu hokko hara a jangali fatiha few id ko waɗi annahu kanko ɓawojo ma'murun ko yamiraɗo bil insati deƴƴugol li qira'ati imami fi jangin imam makko on bi qawli ta'ala o addi dalil yeɗɗuɗo wo sifa talol Allah ngol ka Allah dali wa idha quri al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu kono non karama koɓe go deyno wi feññin tewo suuɗe tewo haray a jangay fatiha no jeeya maɓɓe Salihu bun Fawzan e karama koɓe go kono ɓeɗo ɗum ɗo ɗiɗi ko waɗɗa o dali no woɗi nani wali qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo idha kabbara al imam si imam habbiri fa kabbiru wa idha qara simo jangude fa ansitu deƴƴe wa idha asarra al imam si imam on suuɗi e qara al ma'mum o ɓawo joni no wawi jangude ujuba naray no waɗɗi khamisan jabunɗo ruku ko waɗugo ruku sadisan jeega ɓunɗum arrafu ko ɓantagol minhu iwaka ruku li qawli alayhi salatu wassalam lil musii wonande o bonnun hoɗo salata o julde mum ɓe maki thummar ka refti waɗa ruku hatta tatma inna hade yaraki an ka waɗɗo ruku thummar fa refti ɓantoɗa hatta tatadila ha fotodira ko iman ko a dariɗo sabi an jeɗɗa ɓunɗum sujudu ko sujjugol الثامن جيتا تبون الرفو كبان تقول منه إيوك سجوده لقوله صلى الله عليه وسلم سبما كن لادو للمسيء صلاته فيه وبونو دو جلدمو بما كان ثم مسجد رفتي سجا حتى تطمئن هذا جا ساجدا كوا سجوده ثم رفع رفتي بانتودا حتى تطمئن هذا جا جالسا كوا جوديدو ولقوله تعالى سبدال الله يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا تاسعا جينا يبون الطمأنينة كديجو في ركوع كركوع وسجود كسجود turo deƴƴino hokko sujja deƴƴino hokko wal qiyam e immagol wal qiyam e ka daragol wal julusi e ka joɗagol li qawli toujours sabu mako ne laɗo lil musii fi o ɗo bonnuɗo salata o julde makko nde ɓe makani hatta tatma inna ha deeƴa mayn ka toɓɓul ley nassu hadithil musii ƴi'al dalil o ɗo hadise bonnuɗo o bonnuɗo julde o ɗum wawa koni on ko rafi u bin khilad koni wonno wiyete on fami be maki wa idha qumta sala sa imman ke julde ne fasbi gludu atimmi salligi on nelaɗo ko makan ko rafi u bin khilad thumma qara refti janga mata yasara maka min alqur'an thumma qara refti ada ruku hatta tatma'inna raki'an non ha kabe mako don fi salatika kulliha on fami hoten do ذكر له ذلك
nelaɗo jantani ke muɗum fi ruku'i was sujudi wal julus fu wa dhakara lahu ɓe jantanima al itidala fotodirgol kadi fil qiyami ka darago wa haqiqatu tamanina koni tigi tigi deejugol kon woni ɗum aniyam kusa ko nde ñiɓata raki o turi ɗon wa sajude sujjuɗon wal jalisu e jooɗi ɗon awil qa'imu ma dari ɗon bada istiqrari a'da'ihi ɓaawo ñiɓugol tabita tere makko ɗen zamanan jaman hun seeɗa hun ɓe qadari embre ma e ɓuri ko neɗɗo wiyata subhana rabbiyal azim ma subhana rabbiyal a'la ma rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan maratan wahidatan nde wotere wama zada kala ko on tigi ɓeydi ala hadal qadari e nder o embre ɗo e nder o distance ɗo fo waɗum haɗay sunnatun ko sunna himo weltana alhadi ashar al ashiran sappa ɓunɗum e ɗum no weli diwde Allah faabi en diwali kon ɗo ashiran sappa ɓunɗum e tugale julde ɗen awaligoye farillaji julde ɗin sappa ɓunɗum assalam ko salmingol ngol alhadi ashara sappo e gon aljulusu ko joɗanagol lissalami salminago fala yahruju on tigi yaltata min salati iwe julde nde min gayri salam ko alda salminago wala yusallimu o salminta kadi illa o sowna kanko jalisun ko joɗiɗo li qawli alayhi salatu wassalam wa tahliluha ko daginta julde nden assalam ko salminago a tata yaade ɗo ha heddo salmingol ngol immoɗa wattoɗa paɗe maɗen haɗaɗa yaade hiɗa salminde ahi ko hawjuɗa o yette baajo haɗa ɗon gasirtano asani asar sappo e ɗiɗi on attartibu ko rewnidirgol baynal arkan hakkude tugale e julde ɗen alego hakkude farillaji julde ɗin sappo e ɗiɗi no ɓeɗo addini yandi ka akhdari ko sappo e nayyi ka fala ibra'ul fatiha na on tigi jango fatiha qabla takbiratil ihram ko adi allahu akbar armini ɗon ara daro janga fatiha sura inano allahu akbar ɗon gasata wala sujudu na sujju qabla an yarka ko adi wadde ruku id ko adi hay'atu salati mbadi julde ndin hufizat hunjama arestirama manditama ani rasuli ko ƴettayne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa allama sahaba ɓen janni ɗum wa qala sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah maaki sallu kama ra'aytumuni usalli kun yo juule no yirɗon noon miɗo juulira fala juzu dagota ko tagadimo adorgol mutaakhirin ko nettinte kon fiya e ndir mum wala ta'khir wona nettingol mutagaddimin ko duwa adorede wa illa sona ɗum mo tawi ke pas waɗi ɗum batalati sala ara julde makko nde boni ba no yewten sunanu ha fi sunnaji julde ɗin sunanu salati sunnaji julde ɗin qisman ko geɓe ɗiɗi muakkadatun ko sunna tentuɗo kal wajibi mo wawi wono wajibi seeɗa ni ona farilla kono na o farilla wa ghayru muakkada e mo tenta kal mustahabba wawɗo wono ɓure kono na o ɓure kankadi imo ɓuri ɓure seeɗa fal muakkadatu sunnaji tentinaɗi ɗin eɓe addani en ɗiɗo ha hella ɗi jeenayi awalan ara nun ɗum qira'atu ko jangugol suratin simore aw shay'in ma ɗum seeɗa e halfere ma aya min alqur'ani immorde qur'anare nden kal ayati wano aya goto wal ayatani ayaje ɗiɗi ɓeydita ɗum ka hoore fatiha bada qira'atil fatihati ɓawo jangol fatiha on gasa fi salati subhi ka julde subaka wa fi awwali zuhri e arane ɗen ɗiɗi ka fana wal asri anane ɗen ɗiɗi ka alansara wal maghribi wal isha e arane ɗen ɗiɗi ka futuro e ka geeƴe limaru wiya sabu ko filla anna nabiyya wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ulati ka yaqra mo jangayno fi zuhri ka fana fil ulayain ka darɗe ɗiɗi arane bi ummil kitabi wa suratayn e suratuji ɗiɗi wa fi rak'atayn darɗe ɗiɗi sakkitore ɗen bi ummil kitabi fatiha tum wa kana ulati yusmi'uhum himo nanina ɓe al ayata aya go ayanan kenengo mana kenengo imamu on waqtuji suuɗeteɗɗi no selli ka on tigi so jangi fatiha o gayni o yetti simore nde o jangata aya goto o feññina ɓawo ɓen nana ma aya ɗiɗi na noon yo feƴƴu ɗon na ko watte kadi ñande ko kenen haray ɗum no selli ɗum sujjatake ba'da fus saniyan ɗin mum ɗum e sunnaji tentuɗi ɗin gawlu ko wigol sami allahu liman hamida rabbana lakal hamd wolugol ɗum ɗo lil imami wonande imam on wal faddi ma ɗum siko gotoni juulude wa gawlu wigol rabbana lakal hamdu lil ma'mumi wonande ɓawoɓe wonaɓe julnede ɓe li qawli abi hurairata sabma ka aba hurairata radiyallahu anhu anna nabiyya wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ulati ka yaqulu imama kayno sami allahu liman hamida hina yarfa'u tumande o ɓantayno sulba o ceeci makko ɗin min rakati immorde darde nden thumma yaqulu refti o maka wawata o kanko
qa'imun himo dari on yido kadi ko na'imun be wadi ko tobbere be wadi na'imun himo dani dum on kadi sella ko qa'imun o wi'ara himo dari rabbana walakal hamd wa li qawli alayhi salatu wassalam sabma kun la idha qala al imam si imamu bi sami Allah liman hamida faqulu ya onon kadi allahumma rabbana walakal hamd. Salisan tatabun dum qawlu ko yigol subhana rabbiyal azim fi ruku'i ka ruku salasan labitati wa qawlu yigol subhana rabbiyal a'la fi sujudi ka sujud don kadi labitati ndo foko sunnaji tentudi ni ne qawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado lamma nazala tuman jippino qawlu ta'ala dalal allah gol ka suratu waqi'a fasabbi bismi rabbikal azim be maki ijaluha wade dum do fi ruku'i kum ka ruku'u mo walamma nazala tuman jippino sabbi isma rabbikal a'la qala maki ijaluha watte waya do kadi fi sujudi kum ka sujudu mo. Rabi'an yabun takbiratul intiqal ko Allahu akbar eggir dom nyal qiyam e wakadarde ila sujudi ya ka sujugol wa mina sujudi e gol ka sujugo ila julusi ya ka jodagol wigo Allahu akbar e way dum do yaayno Allahu akbar banto Allahu akbar turo on Allahu akbar ji don dinkat ko sunna tentinado wa min no jeyamum ila qiyam faade daragol kadi lisima idhalika sabunane gol dum wa min no jeyamum ila qiyam Allahu akbar on faade kay magol daro lisima idhalika sabunane gol dum do min immode makkan ko nela sallallahu alaihi wasallam. Khamisan jawabun at-tashahhudul awwal was-sani ko jangete kon kata yarano e kadi mo wal julus law ma yodana goldi. Sadisan jega bundum lafzu tashahhud ko kongudi kolete kon katayya o ko ni dum en firay kay accay don firen awa at-tahiyyatu lillahi ko dagi kon wodani Allah wassalawatu wattayyibatu julde den e ko laabe kon wodani Allah assalamu alayka jami kisi won ema ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna yami kisi won o yami menen kadi wala ibadillahi do den dangal jiabe Allah salina mojjubben ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika la ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sonti gayni don watta salatu ala nabi. Sabi an jedda bun dum al jahru ko fenyingol fi salatil jahariya ka julde fenyintede ara on tigi tewaki suudi fajar o fenyina fi rak'atayn al ulayayn kadar li arane min al maghrib wal isha ka futre ka geje fi salati subhi ka julde subaka e ka julde idi e ka julde juma wa yusirru suuda fi ma ada dalika kala julde de tawata wana dum do. Thaminan jetta unnun asiru suudu gol fi salati sirriya ka julde suude tede fana alansara sakkitorde den ka futuro sakkitorde den didi ka geje hada ndo fil faridati ka farila wa amma fil nafila amma ka nafila fa sunnatu sunna fiha maji al israr ko sudugol furay in kanat taylati ke julde den nahariyatan ko nyalor ma yanko ko sudugol wal jaru fenyingol in kanat si julde den latika laylatun ko jemma yankore illa sionadun idha khafa illa idha khafa siona hula an yudiya ghayra wonde lorata goddo gotana makko raydo mo way suudude fenna raydo kanko istabula no idana al israru suudugo. Tasian jena yabunnu as-salatu ko julugo ala nabi alayhi salatu wassalam fi tashahhud al-akhir kata yasakitor fa ba'da qira'ati tashahhud ba o gaynugol jangugol tayyam yaqulu ya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wano julirda yurmirada e hore ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta wano ebbinirda barke ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka ala amirun ka teddudo majidun ko ayettini wa amma ghayrul muakkad amma julde tawata wana tentinade den fayya amma sunnaji tawdi na tentinade din fayya din awalan aranun dum din kadi be kontani endi do ha hella di jetati du'a al istiftah ko du'a udditirdo julde den wa ko ni on ko yigol subhanaka allahumma bihamdika sena yodanima Allah yettore wodanima wa tabaraka mawni ismuka inde mande wa ta'ala to yijaddu kamangural madanga wala ilaha illa anta do ghayru kasuna. Saniyan di mundum al isti'adat ko molorgol Allah fi rakatil ula kadarde aranere wi gauzu billahi minash shaitanir rajim wal basmala te bisminnagol sirran ka gundo fi kulli rakatin e kala darde
ujubinnagol kaka darde aranire ton si on tigi wadi dual istifta wata dum ujubinnagol amma wi go bismillah dum don darde kala on tigi bismillah si janga fatiha li qawli ta'ala fa idha qara'ta al-qur'ana sa janga al-qur'an fasta'id billahi mawlur Allah minash shaitanir rajim salisan tatabunno raful yadayn ko bantugol judden hadwal min kibain haka embere balaje inda takbiratul ihram kasanga Allah akbar harminir wa inda ruku'i kasanga ruku wa inda rafi min wa inda al-qiyam min athataini iwol kadimidi li qawli ibn umar sabama qabla ibn umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana walatka idha qama suwayman ke ila salati fade juldende rafa banta yade sokeje makko den hatta yakuna haade wana hadwa man kibayhi embere balaje makko den summa kabru refti o habbira wa maka Allah akbar fa idha arada sofala makadi an yarka ande watta ruku tuzur rafa banta mithla dhalika sifanun kadi wa idha rafa rasahu so bantu de ora makko min ruku wa ka ruku rafa ma banta de kadhalika kadi ko wanno ko di do nokkeli nay wa qala o wi asmi Allah liman hamida rabbana walakal hamdu rabi anna yabundum qawlu ko wigol amin ba'da qira'atil fatihati bawo jangol fatiha on limaru yasabuku fillah annahu nala Allah sallallahu alaihi wa sallama idha talasi be jangi ghayril maghdubi alaihim waladdallin qala be ma kay amin yamuddu be podira biha amina sawta wito mabbe ngo mojja wali qawli sabu makko mabbe idha qala al imam si imamu wi ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu haray onon bawo be wiye amin sabuna fa inna man wafaqa kala ummu hawrundiri qawlu kongol makko ngol qawlal malaikati kongudi malaika be wofira law haray on don ko yafete ma takaddama kala ko ardin min dambe morde e bakkatuuje makko li khamisan jawabun num tatwilul qiraat ko juutingol jangi on sunnaji din di temta di won en yewtude juutingol jangi fi subuh ka subaka harana non dortugol don ko hunji kon fo mudum dorta dum fo jama on bitto na dunde wattaqsiru rabben dingol fil asr ka al-ansar al-maghrib ka futur wattawassut e hakin dingol fil isha ka geje wa zuhur e ka fana limaru yasabuko filla anna umar nusaina man kataba winduno ila abi musa anskoni bira jangu fi subuhi ka suratu subaka beti wali mufassal suratu jutu dirabbududi sendo dirdi ayani donc ila suratu buruj riwaya go ila suratu qaf ha ila suratu hujurat riwaya go ila suratu qaf ha hewti suratu buruj ko dum wiete beti wali mufassal waqra janga fi zuri kafana bi awsatil mufassal hakindidi sendidirdi ayadi don ko ila suratu buruji hay suratu zalzala ma hay suratu nashraha waqra janga fil maghribi ka futuro bi gisari mufassal rabbududi sendidirdi ayadi ila nasraha nas ma ila zulzilatiha nas sadisan jega bunnun addu'a ko doagol bayna sajdatayna ko sujudeje dendidi wa ko ni don ko wi go rabbi jomi ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni Allah ya falan yurmelan ya falan fewnan arsika limaruwiya sabu ko filla anhu ko yetta makam ko nela sallallahu alaihi wasallam annahu kanko kana lat ka yaqulu dhalika ma kayno dum bayna sajdatayn hakuni sujude jeden didi sabi an jedda bunnon du'a qunuti ko du'a qunutu fi rak'atil akhira kadanga sakke torde min salatu subuhi mo ka julde subaka fa fi rak'atil witri ma ka julde witri bada qira'ati bawo jangin on aw bada rafima bawo bantagol min ruku'i iwa ka ruku'u wa mimma warada no jeya ko joli min alfazi modde kongoli bunutudin wigo Allah ma ladini fewni dan fi man hadaita bembe fewnuda wa afini ya fodalan fi man afaita nder bembe yafida wata wallani fewtinala fi man tawallaita nder bembe fewtinda wa barik li wadana lam barik fi ma ataita kala kon kokkordala wagini danda wagini wasrif anni danda woncita yila ittayan sharra ma gadaita kala bone mo nyaawda fa innaka anta gadida nyaawa wala yakuda alayka ala nyaawa wa horema inna kuni la yadillu ala hoyno man walaita mo heftuda fimu wala yisu ala tedino man adaita on mo hayfinda tabarakta amawni rabbana jomi wa ta'ala ta towi allahumma ya allah inni mi a'udhu min muluri biridaka weltare mande min sakatika di tikkere maada de mabi mu'afatika e fi yafu e maadon min ugubatika imorde lette maade
wabbika ko sabuma min ka immorde kama la usimi wata kontude thana alayka mantugol e horema anta an kama athnayta wano mantirda ala nafsika e dow horema. tasian jeena bunno hayatul julus ko mbaadi jonde nde on tigi jodoto al warida to joldi ndin an ko jettane laado Allah sallallahu alaihi wasallam fi sifati salati e nder sifa julde makko nden e do ande en addi dum mojja ka deftere nde Sheikh Nasiruddin Albani windi sifatu salatu nabi min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wa yakoni dum al-iftirash ko wejjitagol fi sa'iril jalasati e nder dendangal jonde den en addino tafsiru mun nokkeli buy fotono hara video no wodi hara ko filmagen hara mi wada explication e pratique ara jama on yey kono e alhamdulillah jokken hawnaki Allah wallo ya en masinji hebo tawata hara ko wada e video filmagen tawa hito ngon e image fo no yaadude tagore nden beyda yiude beyda faltade watta warruko e wadgol tawarruko dum mi ala natude explique gol dum bawela tananade fil jalasatil akhira ka jonde sakkitorde de jolbe fo tayya arano e ko jodete hakkunde sajatayn ko jodagol wada iftirash kon iftirash ko wejjutugol nanangal jodo hore maggal tippa koyngal nyamangal ko yete at-tawarruku ko sortugol koyngal nanangal wontira yeso on tigi jodo hore fowre mun nanere nde